Poštovani gledaoci, dobrodošli na kanal Srbija vesti. Dok su Kurtijevi naoružani manijaci brutalno prebijali i hapsili mlade Srbe u Kosovskoj Mitrovici, možda je javnosti promakla jedna jeziva poruka iz sedišta Evropske unije. Portparol Evropske unije Peter Stano u isto vrijeme dok su Albanci tukli naše sunarodnike, poručio da Srbija neće moći da nastavi evropski put dok ne primeni ceo Ohridski sporazum. Dakle, da preciziramo, Srbija neće moći ni korak dalje na putu ka Evropskoj uniji dok ne omogući da lažna država Kosovo postane punopravni član Ujedinjenih nacija, što takozvani Ohridski sporazum predviđa. Tako je na otvorenoj sceni potpuno otkrivena pozadina Kurtijevih svakodnevnih akcija koje imaju za cilj da se očiste baš svi preostali Srbi sa Kosova i Metohije. Stano je praktično u najprizemnijem mafijaškom maniru poručio Beogradu: ukoliko hoćete da zaustavimo Kurtija i Prištinu u proterivanju Srba, odrecite se Kosova, kapitulirajte. Kao nekakav adut, portparol Evropske unije je potegao i to što je navodno Srbija povukla pismo sa primedbama na Ohridski sporazum u kome se tačno navodi šta Beograd neće prihvatiti. Ali sa druge strane Stano preskače činjenicu da Ohridski sporazum nije ni potpisan ni javno prihvaćen od strane Srbije, tako da pravno nije ni relativno što je Beograd poslao neke primedbe, a kamoli to što ih iz nekih diplomatskih razloga povukao. Stano u napadu panike izgovori rečenicu: Ohridski sporazum je konačni i međunarodno obavezujući dokument. Kako, gospodine Stano, gde ste učili pravo? Gde je potpisan taj dokument? Kada je javno ili usmeno u celosti prihvaćen? Da li ga je neko otiskom prsta overio? Da li ga je ratifikovao neki nacionalni parlament, što je zakonska obaveza? Da li je taj sporazum ikada postao deo bilo čijeg unutrašnjeg zakonodavstva? Ne, ništa od toga se nije desilo. Jedino što celokupna svetska i domaća javnost zna je da Srbija nikada neće priznati nezavisno Kosovo i da nikada neće prihvatiti da taj nakazni simulakrum od države postane deo Ujedinjenih nacija. Svakako sada možemo osnovno da sumnjamo da se desilo sledeće. Zapadni centri moći naložili su Aljbinu Kurtiju da započne etničko čišćenje Srba sa severa Kosova i Metohije. Oni su ga podigli i napujdali. Istovremeno krenuli su žestok politički pritisak da Srbija primjeni ceo nepostojeći Ohridski sporazum i da formalno odustane od svoje južne pokrajine. Paralelno s albanskim zlodelima i terorom, ulickani evropski lideri stavili su kolbrukovski ultimatum na sto pred Aleksandra Vučića. To se zove brutalna ucena. To gledamo od 90-ih do danas. Potpali se velika vatra, pa belosvetski piromani od Srbije zahtevaju da odustane od svog naroda i nacionalnih interesa, da bi oni, zapadni mirotvorci, požar ugasili. Paralelno sa tim, Srbija se priteraju u sam ugao ringa i primorava se da oštro i nediplomatski reaguje kako bi zaštitila svoj narod. Primorava se da izgubi živce, da odustane od diplomatije i politike i da neminovno brani goli život Srba. Sljedeći potez je već viđen. Ukoliko krenu neradi i ukoliko Srbija reaguje kako bi reagovala svaka država koja drži do sebe, ona će biti optužena od zapadne imperije da izaziva haos. Onda će se pojaviti novi Račak i nove Markale. Matrica je poznata, kulise su podignute, režija je skockana do kraja, fitilj i upaljač su spremni, ostalo je još da bukne vatra.